Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Yo soy Cipriano Rudy y hoy te presentamos. El idioma quechua en Uruguay. Comencemos. Ñawpaqta makisninchikta huchakuna yakuwan chantaga Himalaya habunllawanpi sumaqta habunakuna makisninchikta makipuratinkunachiytawan sumaqta khitunachina hirillata pañamakita lloq'maki pataman churaytawan dedo k'allkasta sumaqta khitunachina qhipantaqa maki moqostañataq puraqlado dedoswan hap'inakuytawan khitunachina chantaqa machu dedo makita hap'iytawan khituna muyurichispa uqladumantaq puraqladuta maki palmanchisman churaytawan dedosninchista sumaqta khituna sillusninchista chay uhumanta microbios nisqata wanchispa kanapaq yurujuspa kanapaq chantaqa sumaqta ch'uachakuna tiyan makinchista yakuwan ari mana millay ongoykunaswan hap'ichikuspa kanapaq qampis makiyta sumaqta itikuy.